Bok, ja sam Ana-Marija Percajić, glumica sam i obožavam uređivati interijere. Ja sam zapravo kćer građevinara i odrasla sam u radioni i najdraža igračka mi je bila čekić. Pa zapravo je super osjećaj kad možeš sam nešto napraviti, primiti u ruke valjak, bušilicu ili nešto. Nije uvijek jednako dobar, nekad zna biti frustrirajuć kad neke stvari ne ispadnu kako treba, ali moj savjet je svima, nemojte odustajati i ako prvi put ne ispadne dobro, sigurno će na kraju sve završiti dobro i ispasti ok. Da nisam glumica, definitivno bi se bavila uređenjem interijera. Bojanje zidova i postavljanje bordura izvešćemo u 4 faze, a sad vas vodimo u prostor da vam ih pokažem. Dakle, krećemo sa prvom fazom zaštite prostora. Zidove sam već zaštitila, sad krećem i na pod i to je najveća greška koju svi napravimo kad krenemo krečiti nešto, ne zaštitimo prostor. Dakle, učite na mojim greškama jer onda vokabular postane jako šarolik kad to sve treba čistiti. Faza 1 gotova, krećemo na fazu 2. Ono što nam je bitno su letvice ili ti ga bordure i hefterice, nemam pojma kako se to na hrvatskom kaže. S obzirom da sam odlučila napraviti jednu letnicu odmah iznad pločica kako bi napravili nekakav rub, odlučila sam staviti još jednu na 15 cm iznad nje da malo ukrasimo taj zid, jer mislim realno svi znamo pokrećiti zid, onak samo ga pokrećiti, ali zakaj ga ne bi malo i uljepšali. Evo, završili smo i drugu fazu, postavili smo drvene letvice, sad ćemo postaviti stiroporne letvice, odnosno bordure na spoj između stropa i zida. Ja volim raditi s jednima i s drugima, nekako ih kombinirati, stiroporne se drugačije postavljaju, stavljamo ih na silikon, a ove heftamo ili zakucavamo čavlićima. Drvene volim staviti na ova neka mjesta koje je lakše dotaknuti da se ne unište, a stiroporne su super jer ima raznih oblika i veličina i možete stvarno napraviti zanimljivi moment između stropa i zida. Krenimo. I sad trenutak koji svi željno očekuju, dakle sve smo zaštitili, sve smo zapucali, zalijepili, pogletali i možemo krenuti u farbanje zidova. Ljudi, gotovi smo sa svim, završili smo zidove, ove pik trake još nećemo skidati jer se mora posušiti. 4 je popodne, ajte doma.